Sastav EJOT obeležio je deceniju rada koncertom za prirodu koji je održan na Suvoj planini. Prvi snimak sa tog koncerta premijerno je objavio sajt National Geographic. Desetogodišnjicu rada niška grupa EJOT obeležila je na 1515 metara nadmorske visine koncertom za prirodu na vrhu Suve planine. Taj izlazak na planinu predstavlja naš desetogodišnji put i hteli smo nečim takvim veličanstvenim da obeležimo taj jubilej. Najveći izazov je bio kako muzičku opremu, među kojom je i koncertni klavir, transportovati na vrh planine. Dovijali smo se najduže, u organizaciji kako da što bezbednije dovezemo, ponavljam, muzički instrument na 1515 metara nadmorske visine, tamo gde puteva praktično nema. Koncert je sniman 2 dana u veoma teškim uslovima i sa temperaturom koja se kretala od -3 preko noći do +30 danju. Jako zahtevno raditi u takvim uslovima, pogotovo kad imate neko dobro svetlo ujutru i meko, do 12 sati kada su jake senke. Kad muzika daje samu sliku u glavi, ta slika može da se snimali smo gore takvu sliku, što smo imali neke misli, zamisli, fantazije i to se vidi na snimku. Malo je bilo drugačije zbog toga što je ruža vetrova tu jako bila čudna, pa mi je onda bilo malo nezgodno da se dron stabiliše. U saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode iz Niša, prvi spot premijerno je objavio sajt National Geographic. Želeli smo da jednostavno i Nacionalna geografija, i Amerika i svet čuju i za Suvu planinu, jer snimci sa planine su fenomenalni, planina je predivna. Ceo koncert biće objavljen na jesen, a odmah nakon toga EJOT kreće na 10-dnevnu turneju po Japanu.